سونچانه صافی سپاس ایرو میوان ما برز نسی آغاچ برای حسن آغاچ ممت آغاچ و شکری آغاچ تو ممت آغاچ نازدکه همه تو نازدکه تو کانش مرانه کرتای قلا همه بکه اثر سری دا ته و میوانه ته اول نسیح بو اره نسیحه چوکه وانه سر چاوا نسیح مهفده دیبو بره بله بله مهودتی وقتا املور بون ته بچوک بو herhalde. حیوانه بچوک بون 5 سالی بون بله اره موی روژه او تا خواندنه کی بیرانی نا تا خواند یعنی وک جیانا ته اثر سری دا یعنی اول ممت و اول حسن و برای ویدن احمد herhalde اوجی بچوک ممت بود بله همیاجی هر سیاجی به رزداری به حرمت به بیرتینم تیم yani careke de wana bi bir tînin em û soza me dayî şehîdê xwe em careke de dubare dikin. Ez tenê Mehmet ne Hesen jî nas dikim. Wexta ez li Hîlwanê bûm Hesen tabî ve çaxê ew jî biçûk bû yani vekî nesîh wana mestir bû lê belê çûk bû tabî yani wek bînê em me bi çaxê me digotin portatîf wana bê biçûk wê ewê da yani diçûn ihtiyacê me wanî rojana tişt çû bire çûyîna malê û hatinê li çarşiyê tiştek lazim dibû vî havayî sibê ji bo qehwaltî mehwaltî Hesen wê çaxê diçû di riviya bi lez bez diçû dihat. Tavî malbateke me xwedî nirxe bi rastî yani per menan û xwe wana pir xar keda wan emeyê wan li ser me pir zêde Xalê İsmaîlê Kumik pêra dibêjin. Çendak bervayê zaten çû rehmeta xwe ez careke di wayî yad dikim bi bîr tînim têm cîvê boş pê dibêjim. Xwe hereketa me zaten ji bo wî awî ji bo bîranîna wayî jî daxuyaniya ki berfire û ji bo malbatê ji bo dosta hemiya sersaxî jê xwast. Ez jî careke dê bi vê münasebetê evalê nesîh û dîsa ji malbatê re sersaxî dixwazim. Ana eyno dîsa keda xwe bermeda pirê emeyê xwe bermeda pirê bi rastî jî mala wana yani maleke wek hereketa me bû partiya me bû şev û rov vekirî bû. Her tiştê xwe ji me cuda nebû yani bi me re par dikirin bi me re jiyan dikirin bi me re nîqaş dikirin roy zor û zehmeta tim li gel me bûn li paş me bûn Xalê İsmaîl bi coş bi heyecan her tim li ser piya bû yani bû wî hawayê tedê evana vala neçûn tabî va keda va emeya û va nêzdîkariya wana berpirsiyariya wana belkî malbatê yani ji xwe parça wenda kirin ji canê xwe ji laşê xwe lê belê serfirazin yani di nava vê tekoşînê de ciyakî bînê Hîlwanê li bende zulmê li bende tehdê ewana bê tereddüt bûn bê tirs bûn di wê lê de ciyê xwe refê xwe belî kirin hetanî dawiyê jî bi vê nirxê xwe ve xatim girê dan yani di wê lê de ti qusûr neyiştin li pê xwe em bi vî awayî em jî wek bîna zarokê wana wek nifşê wana wek kedên ku li ser mejiyeyî em jî wana serbilind bûn hetanî dawiyê lê hevalê Mehmet ez bi kurtayî kanim bêjim wexta ez hatimê Hîlwanê hevalê Mehmet tedî tekoşîna me wê çaxê ji Hîlwanê derbasî hêla Sêwrekê jî bûbû berfire bû tekoşîn berdewam dikir li bende Bucaxa jî
تنه بوجاغا نه تابع به دولت و گریدای یعنی اوه زنوانی هرمی وک بینا خودی عشیرت و گوهو دولت بالیکاری دولت سرپیت دمان بوی هاوای اریشی حرکت دکرن مالبات مدکرن نرخ مدکرن و چاقه اول محمد تنه لحیلوانه نه یعنی تکوشینا وای کل لحیلوانه هاتی مشاندن به داوی نکر یعنی گو او به سرکت شون با برای خدا سورک جی یعنی زوجی بو زاری خواه بون لبله ته روزه که جی لپاش خوانه نیری یعنی خورا وانا نکرم پرسکرک نکرن صدم جبوی وی هاوای جبوی خلاصیا گله خواه جبوی تکوشینا وی گلی لبنده ظلمه لبنده تعده لبنده سخوریه براستی دناوا شر دا و سلاح خورا کر و لوه داره تکوشین دا مشاندن یعنی حوالا کی به ترس یعنی وک سرکفتی یعنی براستی دناوا هم گلن سورکه دا لقرواره به تایبت ناوا گندا دا گو کد گو همه هات براستی جه او دگرتن هیز دگرتن مورال دگرتن همه تم روکم بو به جوش بو به هیجان بو یعنی چند جارا هات حلمانه مبوی مناسبت افددی چونکو او بگرانی لقادا سورکه دما ناوا شر دا بو يعني شهادت اويجي هبالك جن جايان دما اول هات جمن وچاغه يعني دناوا شهر دا ناوا لجه دا ناوا تکوشینه دا اوجي وك قاسيتي بيرامه گوازنه شاش بم حوالي نسيح وانا قانون من سراس بكن بنا صالح حوالي شهيد صالح قندال اوجي بقول لك تنز شاه داماري اوي كتبو راستن راست راست و چاقه işte هنکی دناوا چپر شهر دا درنگی ماشته شاه گدامارا مزن دا گله خار یعنی هنکی بلز گمری نگینه درکی خطره بو ورگا شهید کت خبر شهادت اوی گیشت حیلوانه یعنی عول بمرا پار بکر من مالوات و پار بکر براستی خال اسماعیل یعنی به طیبت خال اسماعیل سکنا خواه يعني وك بنا برد باوكي هستوي اوي يعني وك هلا انساني البته خمگينياك لسر ابو يعني يكي هوالكي بنا كود ناوا تكوشنا حلوان سوره كدا دركتي پیش بسكنا خواه بشر خواه بمورال و جوش خواه کجبوی هر کسی دبو هیز و قوتك مزن مری برد کت تابه یعنی سر محمی تاثیرک باندورک خواه وک خمگینی چکر و اندابونه که نه بچو پوشی بویمه دوی دمه دا لبلی خال اسماعیل براستی این لبرچاوه منه حتانی داوی بهز سکنی yani dayık meri fehmdeki tabi yani ev vana necdikayı vana hestiyari vana lekhale İsmail tüm serbilind bu yani bu havayı hattani daviya ko havale şehit hame ku mer rakir edi mexiste tabute ve çağı ya şu deve xakir guhi wî وی چاقه بو یعنی هستیار بو یعنی سک نخوا براستی او بو جبوی گل حلوانه جی خال اسماعیل براستی عگی که تک بو یعنی سه اولاد سه زاری دناوی تکوشینه دا بدلک مزن دا بو لیبلی سک نخوا گوری وانا بو یعنی نه یا بو يعني خاص ضعيف ناخذ تجارة وناكر يعني جوبرا دجمن كيف خاش نبي يعني
بوی هوایی سک نخوا حتانی داوی وی رنگی بو وک اول حسن جی بکرتایی از کانم بجمانی وقت بینام کرم که گویی به چوکیا خود راسته یعنی پر شک بو یعنی تم بروکن بو یعنی اول حسن جی وار بو یعنی به جوش بو انسانه کی وقت بو وقت دینامیک بو حرکتلی بو براستی تشتین کو مرا پیرا دگوت شک بو یعنی دبین جمع هیلا ما دبین شک بو جهاتی بو یعنی زو او دکر دگرتن تشت بوی هوایی yani mezin bu gam hatin girtin şun ba zaten yani seri haşteyi da em de operasyonu da az hilvan hatim girtin. Evvela Hasan dura tabi bu ve ferbuna kuver buyi terbiye و ahlakı کو جهبال پیشنگ دا بگره حتی نه هبال انچوین هاتنی چوک مالبات وقت بینا که مالبات که دنوا حرکت دا بو یعنی جه نجدا بو به روزانه بجی دنوا همی تکوشینا مدا بون وقت پارچا کی مبوش مجدا بو نجدا بون هر تشتی ما وقت بینا کو زانه بون یعنی فکری بو یعنی بو آن را دو را تابع بیست اول حسن تبلی yani refên tekoşînê bû di wê lê da demek kurta me bîst ku bû eyaleta Gapê da berpirsiyarê yekemîn rakire ser xwe heta demekê bûbû namzetên ji bo wekîltiya herêmê اوکی jî rûyî hawayê hevala ji bo jêhatibûna wî xwe têgihîştina xwe pêşketina xwe ku war demeke lez zamanê pêşket yani hevalekî bi wî hawî da di nava tekoşîna me da cî rol û mîsyona xwe û rista xwe belli bû yani dawê da em zanin ku wek bi îxaneta navxweyî da bi birîndariya xwe di nexweşxanê da di terefên em bên qedepê ve bi hovane bi lanetî bi rastî bi şeklekî wek îxaneteke xayîntiyeke gelekî mezin teve ez ne şeş bim heftê û sê hevalê xwe di راستی xweşxanê da hat şehîd kirin tabi yani min wek serê da jî gotî nirx û değerên destkeftên ku bi xûna şehîdê me hatî avakirin bi destkestî gerek ku em xelwana bigirin li rûyê wan bigirin li şopa wan bigirin wana bişopînin bi wî rengî em ê bi ser kevin bigêjin armanca xwe çunku şehîd riya heqîqetê riya rastiyê û a serkeftinê hertim raberî mimkin e careke de şehîda bi rêzdarî bi hurmet careke de yad dikim bi bîr tînim sikanim bi kurtayî niha wana beş. Ama spas dikin ji bo tu beşdarî weşanê bû armanc li vir neke meriv kulê berê meriv bîn bîra meriv gelek civaka me nizanin malbata nizanin şehîda nizanin û keda we nizanin keda şehîda nizanin armanc vira em dixwazin yani herkes va malbata agaça naz bike û çi kişandine û tu jî şehadetê wê demeyê em şer gelek spas dikin ji bo beşdarbûna te ez em karê te jî pir heye em spas dikin ava Kemal. Ama Allah siz Kemal tiştekî bu hestete spas dikim de حلوانه ده ام بيج ويهنجي باغ من او دروشا خا برابري تاكري بس ويهنجي دايكا من جي سوز داي حوالا قوتيا دكي ناقرين او جي حتى تعزيه قدي او جي ناقريا يا يلك سباسكم ممکنه tabi yani ez zanim dayika aynojî xalê İsmail jî İsmailê komik ez wî hawayî daha xweştir dixwazim bînim ziman yani ew hin daha xwarê çunku kimlika wî bû İsmailê komik pêra digotin bi rastî nasnama wî bû her jî seknê xwe teybet bûn tabi mera jê hêz digirt lê xalê İsmail li ser me pir bandor berda bû bi rastî
يعني هين لبرتشافي من هوا النار يعني وهذا كبير ناكمش gelek spas dikim hevalî Kemal. Gelek spas. Çi te Ava jî Kemal em gelek spas dikin ji te re. Em sağ ol. tiştek gotinek heyî tu bibêjî me re ji vakê re ناس gotina dawî. طلاب وحرمات تبيم جوارا واشان خواهش سركفتن Tabii spas Heval Gelek Kemal. spas. Em Heval Kemal oğurkin Sağ ol. em weşana xwe berdewam kine banu. Ava nesî. Heval Kemal yani biraz tijî